el malugil sil sel mergami al beklado ragu ya ki mal merenga suli yak tirengel mo ngutial tial om terga mamar adra TMC ma tirgel jakade sterir din temal mangat mo kertial program tirgal el co-host program al contributors mal merenga mregal de ungil sil sera senior citizens el meral bek adar berar lo guyar maklo el meral migre diwai gel bek el programa ngarti al co-host el programa arbora idung Joel Toribiong mengel long time contributor el Mr. Harwa Wilter mang diwai gel bek el program yak mo langi tra Harwa Wilter mang magote ngul giung le ya uri ursia ki meral meliwek le kuksira aul vaso magel kuksiped el kausis akla erngil el belse kabong Mr. Wilter Hanya kaman sulang kambes ang jirengan malungil lita sils nga kala atar tilkel momas tilwasen senior citizens senior citizens Nakam mo super senior. Why say oy? Why say? Dia nga kaway dia gumral na senior citizen. Okay, agumdas nga ka mlam no blakatak mna uay serar bekladan nga logiw tel show wasi el almol mutra argil tial fiscal year nga September agumdas we. Subject ng Maldivo kusaw del nira almost every time will be the meet at gora government. Urerela government the way government conduct a business ngil gire da adal bela robuy maigel gumdasol el gora girel mlam gatmok toy dirgal gatmok raw alil melang malubeng mnamo sektung ulel mnamok me ngara 20 years mangaring example at gora ay pension plan issue, tora social security, tora lease housing, tora minimum wage, matora economy belo. Sige del toa mal mga total di dosa, ya ul mga dimsaw ngigel basic require adala clear adala bulu, rangidil bulu seldo mula, bulu luaya gidel lo mura independently. En selwa kora soagal agam please ngil togoy someday era bok wala sabi ka nga show ya gumda sa se kada magagi del other belaw dia kal tirgal leader sergil including artir ki del other belaw kier belaw mal ube kada boter belaw kada magara mo sabi edel morngi sel time al bodo maral wase tial government government tergider rogo including tirgal ngara adrual raigal drual omre menggire dal gai na seul girel aklungolel makntila dipendra aklisi laureret ma aigel information lo dange government la diregal malungil uldasul girel bodo dange adra blue egadamo support tir mamre dal motoy legumesen ngora mal betoka issues rela gaida presidente ngar omrael emendia gudngen di tiomesa go release newspaper ma aguk to mesel buk el dadu al ngarngir el al trip en nani ala sodera tora compact el direct mangiam na malga presidente lo asay kada mlamo medangel wase ngara kada mo mura ada amerigel ngara soa kada mlamo redim ada amerigel amla provider ngel adal soal alngia mga adu orngi namo mereka sei mangla amalan ngangi al adu ul marar ela di nga ka kora dir gondel wase gira adal belaw kada mal mlamo medangel tarungudul medangel wase ngara ungil el bodo du malu ngara ungil soal mo mes mal happen ngora da biak sal sur se maktingol me segir egami ala ngania oblabo modele nga kam lager ra arbebira adal dang okra sel londiber ra rubugul belaw sel Council of Chiefs. Council of Chiefs luase presidente el mirael el moral da du ra al giredan ngania agora
oblam ka dengir ni kom kolam le ada du umle o aisil ngumil wase obrole ka mo ngarang ruata bo ngut du urtir ing wase ngora dimlak al du wase mendia gudngel wase o ya gi ada du din ngora dimlak amal el blogu dengel girel telomra ela mak tirregel mnam du al bebir al ad el ngar olbira lo etuguk gua dia kalsal kaldul waseng tidik mula sengare adlo ngara artalur mga halle destrir seguida oil gorangel ngilu ngagumda sulaseng mal club gul ulgum ngaguk ngaga sogal madangel wasay a president tang monge ngara tumo ada durni mga gora mangil ngil waseng la mo ngarang alda darir malme kada subedel goril giril me lakti wonder lakti bai dalan le kambes lasi nglamber gunge mai sei oi galele mer el alwik oi mal sumang me ako amal mangir kau sel bora press conference la mo sube mlo gel wasei ngani ako ra sube mlo ai ser gi mo ngara milti ai sei lakti ngol mo di sei gi de ka guk me ge guk tul de swer mal tanga ka guk kora adia ngara dia ngaria kami tena algir tilan di kalkum sa ora itu Biang ka akora dire ka luai kau ligi aku dengan luaseng. Ngara ada blu tigire legere mgideng tigire legere stian tu. Le ob go bakal mura tiam lo mereka ra. Ngari ada beda harar tirak me dilawal datul tela. Legere lul mura al tu. Aku mdas ndira katal bodo dengan wasesel al tu mgire legere. تلقى هذا بلاد هذا تلقى تلابيست وقد من هذا تلقى مال بتغلو دود تمو إلا هو مثلا باجيت تندير الجوك غنيا ودود تلقى بدل مورا تيجي الكامباكت الأندو ماكسيم بارني كم بسا هذا لو تركي ده أم بس الواسيت تيان هذه على سر كلاب الكل مرجي من دي تيان هذا لو تنقل تلقى دي مودة دول أم تركي بتوقع يجيب لا ما قد الوايسل تقول دي السلا بالوضع كذا يسكسك تريا او اتغورا بي بي يو سي يقول مثلا باجيت تقول تبدي او دود المو سبليمنترا بي بي يو سي اكتر لو مثلا باجيت تقول تبدي او دود المو سبليمنترا سوشيال سيكوريتي تقول لو شيغرا بروجكت سبليمنترا بنسيون بلان ما قوم داسو سيل سيمبارنيا مال ايد لابلو مار ادلو غراني Sikira kukura di mul morise ka kupon. Mal disconnected the society ra government ri ra. Ikora kamu ada tu Mr. Wilter akor om das sortia lo ase. Kale di bok teliti yang. Kid gelela ka ngaral do sa ko ngir tel kampak te. Tire tiagi. Ore dia igai gid ngarngi dolai alu do dolai mangarang tel al adi mo saing ra PS el kampak tribute agreement el di transfer el morsel guk PS el temel e kad guk ngarngi el morsel ulo bangalel mela vai gera wasei mal sugu mangwai sei gid ku e ngara PS el bodol ngi tramrigel kelel sei gid ya ada ngarngi mela abodol ngi tramrigel e guk me osi gid ngi wasei ya mang abodol ngi tramrigel e kita agar bela ngara swadol ngi tramrigel kawa kablol mala masatara hospital makata wasei Kalau amo langit udo wasay merigel memo ko arura close hospital kama mal moti il hospital ngara yun so erbawal daw el modern el hospital lo takartial blur belaw kanel seigi al ube kata wasay sera last el compact review agreement temne $250 million Dice in fact wal 228 million ngam nera bulat ng ngari igel nora wa post office ma nora wa martial mai gang 215 ding ngara $228 million sam nera pero alu ba kata dia kata wasay mlamo mereka 200 million for example magi melara 400 million you have US you have to give it to us mang egi tadi kata sangar kita ngidir ngarang pel already ngara ay gagawin malamol el aldo do wal asiur el al malay adi malamol malway siya gibi kapo akmongera vivir la cuestión el gau emergong el diregal agongera cuestión el gau lul tuir agreement tra compact ngarngir ela aul magugel wase seldul wase
kadam lamo madange bodo logoy en dia udel na se tidik mum mga adu lo asem lutul mas kama bira lo le lula kampak telgudang ali el mled secure kidra ada velam la referendum ngu angaringia baldukra al sel girela merigel merul mangaringia baldukra al sel gireda adar velal guk merul ay say man agunda soal adu ada kal gireda malod arngi luasay kada makarang oy kada malod arngi al sugu munguk pesul das ngal guk pesal presidenta aguk ngani ab esul deswel endi agreement tergir agired al maungil goril wasay gel bled agril merul mitte gel bled agril merul merul lel sugu man dimlak ese o lela al dadu el gida di modo okra teble mola say agreement tamrul el watigida tletel for example tal al dadura kampak ta di regal dia al tak raul deswegal el al ngal guk madang lisel agreement tel wasay ndas kalela dul girel le kampak ta mo maregara 2044 50 years after the day it started say gida agreement sel base agreement terkampak ya al sel seguir agreement tengaringi a section ringil el malgol girela al dura every 15 years ru era dura 2044 el di malgol girela tora audo financial matters el tora economic development ma tora aigel blel promise amrigel mrul lol tirak ra trusteeship agreement mo say legam pakta extension nakmutun mulko extension rangar lela merigel dimla al murura titi time le seral bornia trusteeship agreement ya bululada United Nations adilub engwa ngaran mesti ada merigel se gomia mo o ngara trustatory e create a trusteeship division malubeng murara UN el murur seguid el toy America la muru administer a Micronesia lol tirak seguid el agreement mamlegiril murur la igal toy lo hace comrur a political development bela Micronesia transitory emrur a togora social services meaning como ngaran mexuete diagal makasakra rolera gurul marolela school, marolela toda public safety, protection of nuclear, maradar beno, aradra Micronesia. En mangir el time el mozo bil decide lo hace tomo independent el blue, tomo general tara blue rablulat, seguida amle agreement. Matmerula igel toy. Es el dome sare gorder elam, de politically de mlamo o mature, I would say, le kadamlamo senkyo, en iltia president tergi, emlamo independent el sabe del member a United Nations. Gidera o ambassador emlut kalmo ambassador. Así, Amerigela malmol muskida audo del gela budget tergi, seguida ul ngani seguida el trasfund del olgorni, e direct al sel sei et mexio lo hacen are ina fludo del girera adel belara tora gurul mendiabol el se el gai matmad le ndiaga gagar le tolu blulada mo nya problem tit selbol independent la gai gidel area e dirregan ngania protection tir el mergid public safety tara to el giril murur e selong del mlegiril murur ni amrura economic development ertial belura Micronesia asam den ngaringia economic base el generate revenue lom lu ay gaigi del tora gabelment ese igidable el fel el dirga garli masera a last el 15 years meeting ra Hawaii el gukmle presidenta Johnson Toribio et mle insertra ambassador sibamle insertra a section rampak el girela economic development lendim lagara al sel el wasay mornia al
el make sure yang mom rule terto le mnamo mereka so many years dirgal rule momlo blagatak lo asal adal belam lilta imra adal logi wa tirgel limos kal adra economy development trablura merigel logi wa igel university ra arbabel school ra merigel tirgel professor abelangil ti adrir gel sorir mamrigel angil tiawan ya on want tu ya on edei a jointly amrigel ma belangil til adal mo etomok mak e develop pra economic strategy gira mai unisel mo aleleng mo sub edel mo diado laigal udo dal kampak le agampak ta language ngi mai gel blet agri mamrigel amle agri ngil to ase ai ga diagal bulgula se amrigel di funder gemil mar arar Sid manil gimomos kamiul girela amrur gamim gomo sabor nel nation mo independent tel di gamiu di gida aguk mlong watarael mlom das lo asendiak soma mo di musma maudo omre le da waise len ya do ndia do orir economic development kida mlamo ma federal grant mlamo sada america lo muskida grant di waigel state American oya New York, Hawaii, California. Magdul sis balar American elal sumarnya program na cancer detection. Ikida na ul sis basella. Itu tiyan member la WIOA. Muskida do, why say? Ikida baby ratoy. Jangan ada independent malaygel do. Digil ada American. Digil agora waya tara state. Ndira ngania complaints ada oya kwam. Mara adam ngara American Samoa, Virgin Island, the territory of United States was tirgang ngara mat independent blue e gukl mut lungila rodil mora udodra American ragamang el territorio US el sebiul ding mel makloklam legida da sama United States limel la semis kuma ma utma gi somun murat konjo ngiri lol tur ngiri legida independent anyway seguir el toya dirgal marul mom goga de mal mom logoy e aguk ngaga mo ase a negotiator gid adi omul al dadu e gadamar agreement lo ase ngaram dilu agreement e ngaram la marul mangana dirga adaga obum runlia contract mlutul mo kadiobe sa gel to contract se guk to mul seguir ulak logoy lo ase ngora dirga gangal presidente ma negotiator chief negotiator gida minister of finance aldulo ase tia gida ngaringi position rela mela ka ngar tia magsal mo marbulu bolo dengel wase gida ka mara endi tia mla anan so gida mla mo ready se gida ulak mo ko la sentel gibel il se gida aldadu Diba ngaringi agora kansul ra ke kampesle Diga katara time negotiating team belau, a member leadership belau. Sil obora history. Tumot magar leader bela tut katrira special team. El mom te ergi de mang. Ngaringa steps metemon negotiate te auri le tribune ngar merle de ngru ta approve ngar. El atial dolu ringa la agora dia negotiation. Ti agora di government program ne. Tira di merle de bela bla kai top del mall. Mora ngabar del mo dul gitemo dul gerangara del sukum temega decision en sen final decision akabay sige da question itira dira question ela sel mertiar soldado orael ela annan sula sen meuredar sen namotoil radar bela un dia kangarir ela a leadership style ra presidenta Seldom seringi ulung kota batal tora kampak dan masalah seringi yang hands on. Kayak gitu gerila apa itu. Menggang a presidente di ngang soal telur tial aldadu. Maybe yang omda sulasial al telur tial aldadu even though ngarinya chief kampak negotiator mangarinya tim. Siya ngarinya tim lo mang dia ningke. Oh. Mengla. Dia ko dengan dia aktor tadi. Mengla wase yang confident lah sih adi lenga kama chief kampak negotiator Galip Udoy Jr. yang sebera alda tu lobangel sel Aikin Camp Group say gitu lobbying firm ngaring gele Jeffrey Farrow
So, ela kumesa siya singra to para Facebook page sa Office of Presidente. The President mledong okla across the table from Secretary of State Blinken, mitra Ambassador Yun, ngel Chief US Compact Negotiator. So, marwebira members sa US Congress. Makwala di tawla say, maybe ay gigidel meeting ara President, tir gigidel adal ablel arrange ang gigidel Chief Faro say. Over Hawaii chuidel mera Washington DC ak mela line up. Mela sa dro am dela say geng sel ngalam mo mereka packet sa blur belaw makadobal more attention artir al ubeng el al time makadi di pure speculation bali speculate lo say ngaradu ngaramal dung ma ngaramal di ba kita question kalewor ka Mr. Wilter sel do ngat adu ra el agida kadang artial ora om daw say abela wal angani ongtile Amerika lang angani ongtil Amerika la dira ka dia kalolungi tamlaruli yung say gidi already tang artial bulure la mtir kal adi bela ok gidi lo say abela maraman ding la ser wala do ang adia ka ongtil mga kabaik si Barrio sila nga Amerika la presidente lo tritigal gima minister gil negotiating team el decide same final kadi mo mesa last time lo se mlakara ngaramong lo with time el de bolara por nsegi del tele taela adim lagal salme dengan liar adal bela o maul mumle mendingan ada pasal sea el pasang ampaktra US Congress ya FSM mamasya la tilo bedel mlamornya la lo se mlamo subi ilmo e gida dim lagalen dim lagad ngeri le ulung mai semle maknita olela al dadul dim lagal ada dim lagal awera toim albornya tora ut makamya komsa angel mas di Ramona ngatel Goro State boldon tu así como moblov emen di temenga di alslimu ay ganganinya ay gigil toa modu mani maulak tiragal bagik lu así kalel gangernya presidenta toy el ngulmer bela el sumum agel ngiura el bornya problem el diwatel tora marin sanctuary dimla ta de ning motoy lo gawala tics elang mlamot ko gida gol ma masao da ruasain sumangara los tiagalel maknit di sera kadi Christia gid le gamle pertri sera negotiate tra first 15 years set gineri ada bela kom din ada do ko ngeri Alex mokla to ko morun duli at ko ngakamal dimlak negotiato di ako sa gamle pertra negotiating team tigidam le le magu ay lera adar bela kamlara alsen dia maldina kale go ay se morren mo logo el manalto ngagam le resource person ay gagida tigingela ala sarus maroman matur maimana ngirat kel etpison ra luranan mo president to ase aurerem adio ay ser gamam lo ase agamalmente bela un girer el ara tora udo kalau umlal sekitar Amerika sabe seguida maktio mestira nambel wase ela ka girel gira tora udo dangal sang seda ngarang mungila omo bangara lo ulmortya seguid yakatila dimlak tar tirgel decide lo wase comer bela un dia comer yakatila tilam lo bre akmal korsel temela president Toribio first compact review. First 15 years ra control review years one lo ambassador. Oh, I see. Sesera omgnger giling ya kapalmente belaw. Oy, makamment Amerika la represent. O bir belaw. Sel pagay tulam dit makli. Hal gilinger ngi au era albon ngi aldadu et gilinger ambassador ko siban ngi gidam lo representer belaw mga mang sera lo ngi meeting ra Hawaii ya Toribio nga dimlan no kasel du mura sak tinga hotel e kami amole ko madra urior e mulko igel so mi maigel mudu uringil molmong endi nga mo gonger sel last malu bendiak ngi lebok tolo mil mo du yak mo part mi mo dal sa idal magarangan su mo otir sige dam strategy bela sige dawal ko awana igal di strategy kita awana mala na ndial dak tung anay makita paseng man mo darsil ila ungil ma makita dia kal partner kita di el alta makamenta di ngin brur ngi dia ka mahal guk krila kom dioger na agere
Selo ul multa bidi kambesa newspaper at tabelo lo say 400,000 Million. million. Seng mlakasa, seng milti bala adre belaw. Dia, ela sel tilo dra ni sa wasi. Temlar niya adra selo ura tilo dra Sel team, negotiating team. dimla ka identify il puntahan din tilo pada el mora simbung lo wasi. Tela da o mesra ngara $400 million. Meseng adre belaw der sing president ter mga sao. Gale Trump ul Yeah, der sing. sel time en Arnold, ma team ringi mlaria, nakalwida mlaria ogurdeo ma Dr. Cuartey ma Dr. Dr. Yano. También appointed al adal lowrol gil, package riguk. Lulubangela ambassador bro, hindi mlakal elected leaders. Makay sa mom nena se seng niya aditel wasing ngara giren brule mo 400 million. Nga kay bukti era tilagi del detail niya biya do ngel eswa dal mom ngay maulgo mangarni ng aung labo do ngay. Ma dire al da gudang lila la kasi sera guklo mo ultial besa administration. En actor yang sel tele sa temleu reject ra number. Makuka onda na sing namo niya explanation tilo sing raw lagi. Ya sera mleta la press conference ya president whip sa ngora tiro na simbung lo asay ti al tele la negotiation is unacceptable. Sige el ral top sa gid toera press conference. Presidenta dia kal dilia toera al sel lo asay. Ngwal gora la asay. Dia ka sabi adra Miguel di email meskita o ur wasay take it or leave it. Bago ko relilo el follow up pra question nga wasay. Til ay gid lo urong cellphone forhan ngari o ur blan adra Miguel el kadam lang mas adra Miguel se blan adra Miguel meskit el wasay tiya gid o ur take it and leave it offer $400 million. Nganan dilo. Hindi lo wasay. Dia nga kadi mo dadu ay gam laptop na simbong watya belaw. O wasay ti watya belaw. Mang akora mo wasay tiya kalel tiya $400 million tiya kalel maralo urong presidente ako ulamar teriya kabro almost enduli alo bang hindi altak amral dulu spengil example wasay. Hindi ka so that tretere la Miguel di maral mel miskita offer wasay take it or leave it. Bakko sa Miguel kalel la packet sing miskita at belaw wasay tiya git. Atara dia gudang li agumdas en ungila boludo li alo asin naral partra kampak talong adu ngir ela le digirel aguk ngaga agumesal agreement digirel ngarnir adu agirel tial 15 year modura 2020 well kata all we all assume na sa tira ay git endi ngaramang tial tora perpetual lolgor nging perpetual akas kalil. Mol mo muskida 250 million maluben telal rauri urtel toile. Siya man nga JCM girel al do review ra status ra kamalment terbela ra funding. Sel understanding ra artial perpetual amalgor tial trust fund. Le tiang amle sinking fund magata malarangin mol 2044 kada mala zero out termi. Elan na mo dia ka zero out termi. Na bulgula ra lasim na mo dia. Tela ludo da bolom skidel di malmo. And then tiay del 300 million nga investment trigil at tiang adi malmol ma 2044 al sumo dablam gurulin mo mil 30 million so much the better. I mean sige da kora a pointer say. Oy ding Interesting. Ding nakapsulay Mr. Wilter elang so kalmo algo yung sa arbora idong mangukmor sil tappi gangi. O hindi ka aso kal dire el guklibutul mora to ra social security. I see. Leuriura al salto al do akmlo usigalla. Mamlari alla tilo dra olvira galulao en sagen ya presidente. Ya gara silti al budget. El wasiak mo agi mo tubdi atal milyon etiul dar 1,955,000. El mo supplementara la social security la rogula. Al sum moriang sa nasel. Yung mga alila social security el musiga udo del momrul. Tinang alaro na. Dilo Tiya toy. marasel tial budget. Tiya gid na Tial tial 20. 2022 budget. Oy. Oy mang sige dal goram lo question lang.
sel over sel PNC. Ngariya PNC subsection 704. Ilgukmal ukle gambes ilwase. Ngidi libil. Il-amender tial tingela social security ra financial obligations sila. Require a funding report from actuary. Di rin katmok la. Di rin subir mabrika adol tuwa daw din. Ela olbira kalula. Adi ultibdi atal milyon meti uldar telal wasi supplement selo gimil kluk. Ela mo do resa alda do en mesons. Hindi mo na alsel la. Hindi tomal la rogo ultial ulor wasi. Madan di kami musika udo. Ya mo na esa mo musika udo tiga tiga udo di ngarak mo ger tukuk mo benar tiay gitu. Ngara aladal. Ma aldo ultilo tersel nombre el conference wasi. Tera ukti haro el alo game el buil. Tukuk mo normal tersel. I see. Mang ako dasun kiti na belaw rogo mo mesel gil wasi. Kita kuk platom li tial dilir ako tulul. Len atial dul longat mokringil wal drala igal kerger rogul ngara amani market apa adol ngasong sringil lom di ako magay tial supplemental budget luri adol bakon ako amsubel ako taso secretary na tar bisul tokol ada belo ro gidin mo ngil musubel ngileng tergak olbir rakalulaw Grabbing period to pay Paul. ngay se tergak olbir rakalulaw di Ruli Allah al-supplementary kita lagu kada mabulang. At the end of the day, kita man na mamta ang sudra. Bakor ating ulmo ni siya udra lang kaadra, ikamang kamkor omda susit. Siya nga ram tumna marunil wais. India man makatek travel waise makmlalu. Akmlaw ay sir kami hindi kami timlang mongir rong sak. Aktilul wase ali tial tora ese lo mo skida udo. Au ulem bay mol matamal tial program. Makoral adiru rata time na simbay sokal o luti siru do nilu muskal $50. Lendir nga nga ngod roller nga ken diak po kulmal tial program malay ngil mail diakal man malal matkura kal hindi akmlom ng liatal to ay diro luluay sa kamilo asi at to bala tiks elang tilal mulgor ni rolela actual study aman maral toy. Hindi tila mal magatek tala tamali. Mal magatata. Mal adara ayese sa ulmak tila kal blame tila adara borda. Mal adara pension. Tamadang li tila ay didal toy hindi kal soril malgorni. Mito ase amo obogim karam. Bere dlut mo mawdodra investment me obogda mga. Le omolgela olbito si tialla ngana magim na ruli alla ide follow ni emanal toile igal regulation ma policy lo rula ese semana nga sabela alla to mal lella ngara babra ige mal suguma olbir gida ignorant enough lo ase diaga omusube tira dik mula sen diagan sabel gida mdien mundia al sabel ta sen alla mal sugum motil clear como literalla eto mo release Makop te tri rendi ke lolga maral toilo sendia al giramal el momrut atel investment le adal madu rai ka amla subri de los alitia mo kolap sa 2023 mo nga 2021 no seigi Ela tial yang aktel kuk mo mlogor ngi dia kamela kan besale krigit tertoy kabo elange terulil waisei maladang macerti dia kalau mendasa saya kata mengalah tahu tial mau mal itu mere mereka mem tekel mol di waitel tokara PPUC subsidi el mal guk magirel subsidize emgi wasem subsidize metiang adi do liberty albe adal mol gorngil el mol madlu tem lamorat kula dal liab di moriol di gal suwe mut mom liber ngil ka modalin Ela tiayidel ela sel mo balance malu orang mo so aklitial Marcela malu kata matsra contribution ma payout sel dia ka outside funding
Although the source from outside will infuse mertial social security. So what they will be doing increase a contribution level ra employer ma employee. Ako rin sa luwasay. At yung tiyotro nga siya, kung ko siyang waisay, hindi ang dito, asing lamang mas ara additional 2% ra both ra employer ma employee. May ilaka employee, malara 7%, yan nga sa ara 2%, yung mo 9% ra payroll rin niya, ududel mo tobal mo SS. Siya diakal enough. So what they will be doing, o nga si ATL 60 years old, mo 60 mo eligible mala SS, and mo 65, tungwa table already. Mga ilang kartol dagat ka table ila. Clow part income markawa mga sel mo harara social security ma of course business harawa social security hindi na mga isigi. Sel ilang nga reform malosaw niya aboard ra SS sera press conference din madira about ang lilo say mangarangara LCL reform ila ka kardi mangiringi kala little time merot to badilen say gide Mr. Wilter gire mal mo mesa nga assessor ngi SL symposium lari para mayo oy may say ang guk nga niya plan el gureng sel ngiray mara tra SS tigel expert graduate school algo tulo say gide ngargir. Hindi, ako masasabi kita alam mo, mlo basis at tiya kita reform, tira marunong nila. Magalelungil na mali, ito lang, tabadi, malakad dito, lamol, malasat, tiya ludo, nilang mangal mo, klo, abla. Silkotil mo, kura, arulak makmangal mo, sibay. Katukuram lat mo, kali imol bulum, doon mo, siya hala ADB bisubar ni. Tel ADB, government trabaligel ma ADB ko ma-arrur tergit. Ay gal, actuarial ngora alay gar rogul to koy digal sabi el subit yam kadi so maamoy temora IDB what's going on IDB mga ragir buk nga niya ro dir mortya di ka tingum tabra barda tergitan ako na sa tra SS nguk mlado para barda la kanina IDB ko le tial IDB dim na katal part ra om subela SS la ngara mo tia rule program nga niya gagid rogul ngara alsel ela kadam la isik to the point wa sa kahali na mura ADB. Kita kila da blaga ADB mla mongo da ADB mingi digi sel bla bola al sabede to sai ka gida udo. Matlo na udo magdam mo blal sel lo bante. Dik medo ndaga mo mes tira al sabil chance al ud. Tedi ngwa udo muskide wasem chance al mil mo at gida alage. Tal udo da mo asil pen. Ika nga nila lud already nga rin. Mang karula tora SS ma pension ospe a injection na raw do mo. Malsugo mang manal priority waya salary at ang government. Ebo to chika udo. Abo to leng embay so kalmleng udo do ma SS ra guleng ang mura government. Leng nga rin niya purpose ni. Mabola kam touch leng tigit atleta. As long as mola sa gel investment, ya ingam na investment tanmut maral mo makasay, el mod alelangal sa sila a benefit el pera, I mean a contribution el pera, matial blal salmut maral mo klol dia dil 200 million la next year lang na mo 300. Wala di mo a pension plan mo. May si. Aklimut ng lugar sumang sabihin tial tora ang paktal at doon nila 2024 al sugumang mal waise tora SS yata possibility sebenarnya mo Amerika lasay pas kamama chance magim nga baby raw do der tel trust fund el mile invest tora SS ma pension malakabo do lang audo dun malila balsid ngungil investment talabo ray gay ako ra magikala ngungil alam mo member ko takot hal supplement track mo gusto amo to malisay al sungum gadang may ya olbila da real la lo say ay gadi wa ablom ngawdo rabang kamambek buil ng maharaw ay gel risky chunk ban let ay gira dali lira to pension sera the pera wa tirgel beneficiary arwa tirgel ministra ito atermetet marwarnil tirgel smak tirgel
Los oís para toda la pensión la uriura hablar la madre no la beneficiality. Esto dilo lo hacen sebiu litira malungil gestio le tirgatil malu lela. Endi como mala 50,000 rabe krak ada olbira pela gidil mala seludu. Es el time akmari membra tinggal bebileng akmal gorkila sali tiangar alla. Esto hace mahal yang ngarala endi tiada ka problem ni lela. Erem se tiagi dal malale ka di complain erem sel bol loral mo ge igung e budal audo udrni. Ese gidang 25 years ya dollar a penny. Melang Marcelo Uldigan. Digan sebenarnya pol. Adi ukti soal kadi otobadi atial tora Palau National Marine Sanctuary. De do mesri Mr. Wiltereng aldo adu rengi mlameteng al mera buai la. Mengklo ongoing debate ma discussion rengi ra tiang amlara at the policy level mlarengi ra House of Delegates at otobadi sel bill menggora mlarengi sel public hearing lo lulgot mok sel controversial public hearing lulgot mok rengi ra ngara mayo ya ruang presiden tadi mlaw ai semla officially temla otobadi tial release tial plan til blue prosperity plan el ngur rosi la last el press conference en setang tingilu rosi mos el ngwa agapin di tial discussion adire kam lameteng el mera boy makado meser ngira for example aru bugul belawa git meklia pa bilingir arara one page ra simbung mergo otobadi pa bilingir til trui matelo mandi trui matayo ngamle saya saing ngi ya tabelong adin nakal saing leng baaw ay gel gingal mangwal arang lel sel blaya adwa sel ka sera Tuesday kuk statement ra sabi no Anastasio el speaker ra House of Delegates el press release al ngilu milararang one page ra Island Times el kuk statement rengi gire la tial Palau National magada mesr ngi mla mateng el may latem la mo start el engage sa debate leng tang walgor ola arungud ma osinga adra blue la sei moral metiang tiagi dia to orngi lela tial debate adire kam la mateng el mara social media ereng asel dengar social media kata masadra wa Facebook betul ngalgel belo amla lo the sweet mending dire la minister ma director fisheries mesti dire kan la mateng el mera social media mesti dire kan engage sa cities ngungil da do meser til engage sa ngalgel bela ora udas ma al dadul gel tial so sei gidia sel level way sei gidi ya ku meser ngil wa sei tial PNMS atiak cloud toy le sugum kadam na dia discusser ngir ba mateng el merio makatang ngi el marara al dadu mo suseu ma kata kabet audas we ma magarang ma audas wa ngarang pelkora kata kayu ol taudas kata kayu ol taudas meringel dengari sei era tiagi dia ko tel dominating issue raro ko il discussion rel ara ablur belau mla sebe ngari potential dimingi belau rela because en tele tial urior akmo duli sel tingel ang kakitele former speaker House of Delegates sel tilo of the sel online article ra Honolulu civil bit lo asay tianga ngomeral wasen dia kala mangai leng di tilo of the bar say kita ulmo dia so nim na so sa share say kita so mangari imol mal flow toil suara elang say kita ngara ablura at sila. Mukha di siya ako ma o sige maringi Mr. Wiltel o sige. Mukha nga o sige maringi tayo gitu to era Palau National Marine Sanctuary. Kahale karir guti del Cabo. Elang umbo do gera adar belo. O isi. Aling mal beto ka issues. Yang la omom da sen sabira adar lo ais lo sen ngara se lo da sen ngiak man da native issue. Letila ugul de swim. I see. Ra base assessment nga. Oo, hindi ra adal guk talman la SS tirma dalang akli.
tilal tora marin sanctuary goter babra lister. Elame gonger tila. Oy. Tila ang blood address ngi mang sel obora bang endir ka mesa nga reduction na SSR ka umandia kal ngara ma entrara. Ulugo man tim lakal kat maklise. Imlo issue. Kata ngamu. Bilse ba kaya? Bilse ba kaya? Mam segi da gogeri. El asil blam subgia ba da luais. Yang lamu ako kata bla ko mga ti. Tuk mo le lak le dia long road. El al melbuile kom lo kon mundia da sur. Mesel bol wais em dire gal guk mo issue. Maul mak malgoil wase aul makamal menta waisi. Dia kal sebel solve igal problem. Al suguman dia kabulul tergok luasei. Ngara pansira kabul menterbelo. Ngara lo meser ngingal presidente. Engigel girel klim. Trui ngedel toy. El girel todo el office en mlagut moklo. Le lande dia ngara malde unel luasei. Ngara sel got el soya adar belal mat mok. Makpayo melgor gumer adara news. Bay molara gandak terawai gel lorunya adara merigel. Di mo meregal mo adara President Biden tira tu ti luasay ngogimul basen tara adara bela akmul mo ana. Bodo ngela kadidul mar adam garang til damok dul dia so trir. Dia sige da. Ako mda siya nga ti altogora mari santuari. I see. Sila ko tul mga dadu uringi intogor omargir. Kaya nga dim natogor omargir. Hindi ma dadu asi mo dia ka do omargir nga ra kita mo omargir lomul. I see. Neng mo dia ka nga ra quality kita mo ra dia ka nga ra quantity kita mo ra quality. Ay kam dia dadu ulwais. Ay gel NGO ra blula da mo sugi del rodemise del expense gidra. Baru ben revenue gidel dollar. Se bisa ay meraka blul belaw. Ako mda sin toko raw doon. Kira kita pa naman. Abul marokul toko raw doon. Di ulo mang mlamok klon monday. Akar-akar ngi makil deklu ala alu makilol maklu. Ti amla mo dia kal balance el system. Isel gotul mlek klon toko dul maral wase kedumul den. Tourism ma fishing main income ra blur belaw. Imna da tourism me gida omkwara fishing. Tele marine sanctuary. Makumtasun na tabela ko amne telgib panic. Nel sum de gya turiste kami mo kodir tial mlegire del dingara gangara klin fishing day scheme. Dimla ka mura es mo do. Ako mtasun ka tamlat mura kloliol tel dia do ngel wasing makaram. Ese rulak bak mangal ko ramom tasun wasing waise. Arubukul bela do rabital linguk mal ngot alologoy. Mo olbira ko do ratal linguk mal ngot alologoy. Na itorio ko masigap es do oban mo do ringim. Kita rokul ngerti arulabal moranggang, marulabal moranggay, marulabal mertiak, amlak rigay tragyo sa pugelo. Sige da apa. Tragyo da ngani. Ngam saule por aidung kada malugla teme drela. Mak maskawa ngara erul bung ma tedo. Yami mandi filia di tal. Bong emo to kya himsel mga. Diaksan. Di mo lo to kya sel. Diaksan mal agri sel tingela. Ayo. Kya gida bulgor. Tial marin sanctuary ulmang mlotoy adim lang tora do. Tiam le tora environment. India environment is our economy. Hal. Tiang adan marur ni amlar ni amala tiks ring motoy. Dim lang lora science luasing mornya udo dong mom kasa udo angi lang malal betul ger ay mal dim lang al do tedi ulumu luas ibon al gaban no sumtumle sign resolution no mol ger tire tak mulas dim lagi samal madeng lo se ngara ulin ya tira ka pros tira kita luai se kita tretelin men mutre la betul lan majin sa dia nga tira kita lo sa malam dun man to ala do de mal dim lang lo ay se wai sel mol gorngi lo sendi ulmu len dal bar Moise. Elang ya ulak mulgol Moise aku reng sa conference man no disappointed ra. Ngoram no mangita no ngorngil dule. A president tamad nga bugo da malgora speaker wase gasel momdas ka mam de gimorul gira adal belaw. Mangi aku malgol wase ka mama
tira ila ludo del mola dia al bora adar belo mama mal bula ngol tala kertilo setil ka malaudo del gire la badengir sandra al do asal mo isi Tila kita level al dure la. oy magamo sa makmal gol luasi gada magarang mo tarumud al suma lider sergida waisi chal toya au lela ro gul mondar bela malo langit temboda adu el dia di kai weong kada kai urengas ay gal el do abtol badengil ngariar dio mo ka ngarir mitirkel malan mo do yo rengas tarala boda ka hadangay bora talaray lebo de mistake el imol bulu egada musubda no do sigdam la tarngi matit muguk to bortia ela ga dio aisel ga yuang ang momre ka tarara e dio aisel momre ka tarara madalu tabel seda dart milyon elam la model dart milyon alut ang malan mol digal swedon magara el mal de do mabalatik Maktingul mo December, wala na mga tingin. Maptoka temeder ora itu. May sindiya ka. Adi imol to ko ilgumral waseng. Kada maltar mo dari rogo. Tial edal silsar senior sila. Oh man. Leng. To ko matokora belao endi selbol ged tial sils. Ya kung das warogo state motmokol girira. Arbo odra blur belao. El al sils ng amal mliklo ako rakildi berar mo over gir magir. I see. Imo na to ko ilgumara luasya magirel ada o autoiral mo over na. Makpay olitra rogul mo over luasem lakam retire. Sierra na let's ko mo mora magirel ada bena. Kung daswa bela ali idla makluman bigre. Disabled senior citizens kita. Yang aring gel masem na tiang edilur me konam larian tingil wasi. Abo ko tersiya kaya ko betul tira old school. Ako nta social ko kungil do la dron lira mo odol ma. Ar bigay relat el al sil sa dongol dringi. Club gul ma. So kan utial tial dire el mal bringa sule la kabelmente belaw marukul atra kabelmente belaw. El gergi kringil to koy. Lelak tirgal mo odol. Ya bela dia ngat tial el al sil. Siya last statement na. Ya, kamal saule por ahí dung Akhirnya kan mal di obang game mereka odang asal mortial silsrar mo wala betul aku mesra Facebook yang betul kayak gitu le Bekel State tu ngaring ya aku program mertir meng dir ngaring saya gitu kora close saya gitu el kita ada bela ulwase yang buka ardalada tidak mukul ada do mukul tire oldang sertit kaya kita sil sa tarak al kora mo reflect ra accomplishment ra tir ma aikel rupal contribute mera bulwadal belaw disel gisang ra time maral may ang aramong emleungil kadam start triya kung das yang it's a progress kadam level oil ko dependra national government mengid brak close kata el hotel tial sils el andia al tangarngi india ko dengai din ko raja kadwa cycle maklo wai kan na mamre el aseigi diam na mora village level state level etila moklerni makmal do mesa iga mal ka bagular gudo asi dia kal necessary luasi akabal national government tagire do uspe erni di mengida para ulto koy ari iga luk sebe dal kuka etta community level emra ko kuk digi dal gutmok mang kada dia kata ngara kere terurtil mer orior kata ngara kere dia kata ngara ya belwado medra ka blit ma arbe bi dikite celebrate ra artial silsra a senior citizen stay di sebagal di maska o del biorak plog ka muy galas el tingem oh india ngaka adi soakal lo aisen moral lo hace el mel show ya mo subject al soal moringia toera budget 2023 I see le gumnasium la mo girel mor olbil ela dirgal bolek mlager tilo sen sabegel masaga pira sel submission a presidente to sen dirgagi mo masaigida gumnasium la mo girel mrul lekmal interested al momento en lo así gascalera al sel budget a moringia adresa igaigi del problem el pending el time el legumdaso en dimlagara last time el angin laguk timo dipendara amodub el mo
o kais amrul kora mo ngal sangsel mang mo marala subsiding guk Supplement. kuduk makaraning. Okay, yang malam Sige, saule, gini, Marlon. malam saule Mr. Wilter. Yak mali regal mali mut di mangut al ni om ter mama adra kau si saak program. Tirigel dia kami strir di temat mok tial kau sak program lo bang kamam. Mal di mereka malungil etaul silsra yang Silsar mo odol. silsra maudla. Senior citizen stay el morar bekla adra rogui. Ma programa di meritiang masel mel sande ya da telutel mo komite. Wan sulang.